Mbasha Studio. Tarehe 20 mwezi wa 12 2025. Baba Lao leo nasimiza bage kabale yakakola Ruhanga Lodge hale nsomba mwichane nkuruwane sani wa nyimbo za asili ihafu mtale sana Ruhanga wanakawa wakafungula Lodge udeka mashipengele kangalo chilemwa bwa Karibuni bana bose bana kabale, karibuni bana bose bana kakola. Haleluya wanakawa iyo ibekije misumba kutonela huduma ya kolala kabale ya kakola. Haleluya wanakawa iyo ibekije misumba kutonela huduma ya kolala kabale ya kakola. Ela Ruhanga Lodge twefungule bamayo, ela Ruhanga Lodge twefungule bababa. Lodge bamayo na bababa twefungule Ruhanga Lodge bana kakola bana kabale. Hii ni kazi ya mtoto wa mwita Ruhanga abete mambo gawiza sana kumutira buganga yahamfu mtale sana akakola cho Agande jabolengi Ruhanga mwanagawa kipindi shanu matwabinaga na wembina. Agande jabolengi Ruhanga mwanagawa kipindi shanu matwabinaga na wembina. Kasinaga kila mwene na Ruhanga wakwa hawelelo. Ruhanga wakitula wanja kolejiwa na masamfa bayo nomba alakule abatale. Ruhanga bayo nomba alakule abatale. Ruhanga lugendo lwakwe kole mayo buhemba Omalieta Sudani. Ruhanga kajoga dahi wachiza Omalieta Sudani. Helelo Ruhanga halela kula bano balepela lebo fumu lya nsabya Ruhanga bano balesaba lelo Ruhanga ofumu bwazunya mama wazenga na Lodge hanga ya kisasa lelo tole fungula ikabale yakakola. Karibuni bantu bye tole fungula Lodge. Ruhanga alesambamba nonke wako shemeji umama Rozi wavumia mingi sana Ruhanga shemeji pakalelo mwabeja mwagule na gari jago yelela enu kanga unu. Karibuni bana bose bana kabale, karibuni bana bose bana kakola. Haleluya mwanakawa iyo ibekije misumba kutonela huduma ya kolala kabale ya kakola. Haleluya mwanakawa iyo ibekije misumba kutonela huduma ya kolala kabale ya kakola. Ela Ruhanga Lodge twefungule bamayo, ela Ruhanga Lodge twefungule bababa. Namwona mgeni rasmi mheshimiwa sana Mabula Johnson Magangela ambaye ni mbunge wa jimbo la Msalala. Namwona yupo. Karibu sana mheshimiwa, tuyo sana Ruhanga Lodge bagana toka nonene gete. Walosema ataweza mbona ameweza, mbona ameweza. Kumbe kuishi na watu vizuri haupati shida, haupati shida. Walosema ataweza mbona ameweza, mbona ameweza. Kumbe kuishi na watu vizuri haupati shida, haupati shida. Waswahili wanasema kwamba kukaa na watu vizuri uwezo kaangaika. Alewaheji losangija wano jilani wakwe Numa wa Masase mwene jilani Numa na Kesola mwene unamhala jilani wale chiza sana Nuvena
Venasi kwengela Dubai Mono Venasi Kwansi wemizi wakwe Mbasha Studio Nocha kwenda kisesa ya Mwanza Nomso kwenda kisesa Bena bahemba Noma yela kwengela Mwanza Baba Lao Wanaita mwa Afrika Mashariki Ao King of New Generation Kachelengwa bwa Tugo Uyela pole Kumbu hangwa pote nantale Lelo lohanga obeja mitale Kumbu hangwa pote nantale Lelo lohanga obeja mitale Toji ya kisasa kono kabale Toji ya kisasa kono kabale Kumbo hangwa mama Kumbo hangwa pote nantale Lelo lohanga obeja mitale Kumbo hangwa pote nantale Lelo lohanga obeja mitale Kono kabale obeja mitale Toji ya kisasa Lohangaloji Toji ya kisasa Lohangaloji Kumbu muhangwa botina ntale nurundo Uluhanga wadolanghana Marieta Sudani mayo Mayo wohemba Rosulije mayo Ulihubu ganga Uluhanga le tume milemo Nohama nabadiwani wose Madiwani watu wa jimbo la Msalala alimkaribisha sana Uluhanga. Karibu mgeni rasmi Mabula Magangela, mbunge wise jimbo la Msalala. Karibu mgeni rasmi Mabula Magangela, mbunge wetu jimbo la Msalala. Luhangaloji ilelo tefungula, Luhangaloji ilelo tefungula. Karibu mgeni rasmi Mabula Magangela, mbunge wetu jimbo la Msalala. Karibu mgeni rasmi Mabula Magangela, mbunge wetu jimbo la Msalala. Luhangaloji lelo tefungula, Luhangaloji lelo tefungula. Oyela Ama nini Baba Lao Namona mzee Matemba kuna baskeli Aleo sambamba sana Ule huwimila Oshilangela mwana bariki Nolo moto aliwahena ha Nungu mwana walaga Hey Hama fumwa ya lolo Numbo gongosha nuwena leho Noshija halalo Hey Noha misika hangala Namla wamashe toga kubona Yeah Marieta Sudani kahanga magamayo Oluhanga ukamfu hachiza alila kulawano Marieta Sudani kahanga magamayo Oluhanga ukanda yajiza alila kulawano Hangi alipeja Hangi alisavya Hangi alipeja Hangi alisavya Kahanga magamayo Marieta Sudani kahanga magamama Marieta Sudani Uluhanga Ogota wosunya Uluhanga Ogota wosunya Okulakali Osengaloji Okulakali Osengaloji Nane nalevi na kachere mwa kuna dosaka Nalevi na dosa gilelo Wapi kaka mlezi Mwita kasongi Bebe Sambamba sana Baba Musa Zogo
Wapi mwenyekiti wa kamati? Mwite Priska akiwa na katibu. Mwite Nzongolo bila kumsahau mwasibu. Mwite Gwantemi. Yelaga mama nuba hama n'abantu bose mpya bali wahenaha n'abananzengo bose abanakakola n'abanakabale pya isa abantu bose n'abantu n'umuhama kariburi sana Ruhanga Roji tulefungule lelo wane mama ya nohamungwana nengo mjomba mami yaga Ruhanga Roji mami kakola kunu Mbasha Studio. Baba Lao.